هێزن سووریا دموکراتیک هەسەدێ di çarçoveya operasyonên xwe de li parêzgeha Dêra Zorê û gundewarê wê. Di nûtirîn zanyarî de ragihandiye û hêzên wan hejmarek ji çekdaran girtine. Li gorî mûkirhatinên wan çekdaran ku Hesedê ragihandine ew ji navçeyên hikûmeta Sûriyê derbasî navçeyên Hesedê bûne ji bo têkdana aramî û ewlehiyê. الدفاع فاتح لهم الطريق انه يعبرون على الجزيره. هێزە بەڕەوانیە نیشتیمانی ڕێژ ڤان ڕەڤەکریە ji bo beçek û teqemeniyên xwe derbasî cizîrê bibin, piştgiriya êrişan bikin û li kêleka wan şer bikin. û rê jî daye lîwaya Qudus ku li kêleka êrişan şer bike. Êdî çekan jî bi xwe re derbas dikin. Ev hemû bêserûberî ji bo vêyekê ye ku hêzên Sûriya Demokratîk ji Hesekê û gundewarên wê û navçeyên Dêra Zorê derkevin. Bu gotina çekdarên ku Hesedê ew girtine, ew kiryarên wan bi piştgiriya hikûmeta Sûriyê ne lê bi navên eşîran tên kirin. قال انه تستهدفون سيارات او وان جمرا گوت هونه بناو عشیران اتومبیلان بکن آرمانچ ایدی امت جک تقمنی و پرایان بدنوه اف یک بناو رژیمیه لی او دبجن بناو عشیرانه آرمانج او بو که جنافچین شداده دیر زور و نافچین دن خلق بین چکدار کرن جبو هاندانا لدیجی هیزن سوریه دموکراتیک و رژ رژیمی را بیوکرن. Li beramberî wêyekê jî şêxê eşîrekê ji Dêra Zorê tekez dike û eşîr li kêleka Hesedê ne li dijî wan çekdaran û li dijî hikûmetê û grûpên ser bi Îranê ve. واحنا بدورنا كشيوخ ووجهاء بعد ما تاكدنا من الموضوع ام جعالی خواه وکه شیخ عشیر و رسپی پشتی کو ام جمجار پشراس بون کو شورش نشورشک عشیرتیه لبل شورشک درکیه جبو ایران و رژیم سوریه ایدی ام لکیلکا حیزن حسده و خلق نوچه خواه رادوستن و امر نادن رولات دستکی درکی اگر رژیم سوریه یان ایران به کو درباس ببه و نوچه همه لدیر زور تک بده و حیزن سوریه دموکراتیک بشکنج ما و امجی بشکن جوان و او خلقین ناوچه منه و همو پیک هاتین کرد سریان و عرب لخواد دگیره ام یک گلن به هزاران سالان به هوره دجین المتواجدين داخل المنزل هو سوريا ديمقراطية حاصر المكان بالكامل. جدو مهام و روشا اولهی و لشکری و مروی لپارێزگەها Dêra Zorê û gundewarê wê necî gire. Ew jî bi sedema milmilane û girjiya di navbera hin grûpên çekdar û hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de. Ku heta niha ew di operasyonên xwe de li dijî wan çekdaran berdewam in û dibêjin ku hikûmeta Sûriyê piştgiriya wan çekdaran dike.